Japuonj maduong' e skul nyiri ma Katilia koro dwaro jonyuol mokoso omenda matero nyithindgi skul mondo koro ter skul kata ter yien e skul, cham kod jamni kod miyo jonyuol thuolo mar tije skul no mondo konygi dwoko piny omenda madwarore e skul. Kane oloso kinde romo mar jonyuol gi jopuonj, Anna Amana ma en japuonj maduong' e skul nyiri ma Katilia owacho ni jopuonjre mang'eny ka onge omenda madwarore e skul to kik gidog pacho. Jatelo mochung' ne weche somo bende motiyo gi thuolo no chiwo siem ne jopuonjre e wi tiyo kod yedhe mamero ji kod time maricho e ndalo magin e skul. Na mimi nataka kuuliza swali. Hii shule iko kwa mpango wa TSC? Vizuri sana. Where are the teachers? Kwa sababu shule iko na watoto 350. Na hakuna siku nimeona kwa gazeti hii shule ikisemekana wametoa mwalimu. Wale watatu nilileta hapa, hiyo ilikuwa ni kwa mpango yangu tu. Maisha ya pombe, maisha ya sigara, maisha ya bangi, maisha ya madawa ya kulevya, maisha ya kutumia simu kwa njia mbaya, kitu inaitwa pornography, kuangalia picha za ngono na picha zingine mbaya katika mtandao, ni baadhi tu ya utovu wa nidhamu. Wazazi, ni jukumu lenu kulipa karo ya shule, na tulikubaliana kama hauna pesa na uko na mbuzi, kama uko na kuni tuletee ili mtoto abaki shuleni. Watoto wakikosa karo, tuliomba wazazi mtuletee watoto, kubaliane na nyinyi mtalipa pesa wakati gani, kwa sababu wakati mwingine tunatuma watoto nyumbani wanakaa mwezi moja. Kuna wanafunzi mpaka sasa hawajafika shule.